yon ba yon pase la. Ba yon si pose sou si mye sou la. Ok, mersi chè, mwen kwa pran avè pou. Ni man pou. Mwen re kontinye, mwen na wè yon re. Naima! Ki sa mwen na fè la la? E ou kon touve bagay sa ko? Ou kon ki moun sa papa? Kay sa obda binade ou kon ki moun ki bel? Mba, chanbe kon kouman ki moun ki bel la? Mwen jwap manje la de mwen manje ou, se kon ki moun ki achete ou? Mba konen, ou pa di mse sa kwa yok sa mwen la ki dim ki... E men se li menm ki moun tout so ou wap ouve ko ou sou fien ou sou katya, se li menm ki fè. Kame se la ki mwen la? Sou se disyon a tout bon, yi ba kwe? Epi papa yo, ou e men se nan vil yu ki sa pa do kou mwen pou ki sa minimize. Non, ya fè konen sou se pa den fide se ke jen nan pou mwen jem sou sa.